Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa afdalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ni abdanahan. Menjadi magsukul si Allah tabaraka wa ta'ala bisa nesain pindahnya bakraonin. Namun itu pinagtuturan. Pagi sarun papi kurau mian baik ni hajaku me sibukutan tu ko me happy ne. Atau akan kasalay kami mian dalam masjid na hijul generatolin. Setiap kutu si kabun nambuak guru itu Ustadz Jomal. Nah kueru itu pulang sinapang. Saya kami dalam sabet. Amanien bilang duk ne hajjania paboo iene tapaboo ku si bulan Ramadanin si oras ininen pege song patay ikut ne ambanien bilang bayak ku ngurung-ngurung kahapan bisan sa diki-diki sarun ek kahepiene ngurung kahapan ene dialem tiranan ene Facebook itu bida-bida amban me kaguruhan nuk bida-bida label amban me kaguruhan pakale ene himumungan amban dambua parambua pisi me ene mangurung kahapan le ambanian me umat Islam Ramadanin cukup telumpu bahangi ene kue itu bakas ngurungan kita bi pengajian demikian nen me kaguruhan bakas ngurungan kita bi pengajian amban gak pe Ramadan sampai si Ramadan mian lagi luwa nen neteen doble iene pangurung iene me kaguruhan iene kahapan si kite inasihatan sampai takiteku iu iene dembuak guru takilalete bi ko si iene nambuak masteral ko Ustad Nul Sam takiteku iene pagmatuyo nen sampai seosa iene niya live ne sampai bangsa ingge pagsambahayang iene idin tinuyuan kita bi kemon parkala pakasanyangan tebi ambandunya labi bangsi akhirat tinuan kita bi tinundan weme kaguruhan tenbi amban kita bisa itu bangge kita bi amban kita bisa itu mangge kita bi pakale pege tandanen in iene me kaulamaan tu manuan kita bi bang pinayaman ebe bisan du ini be kemian paiton lu bisan pe kumbis ne hininangan loang-loang supaya niya pangitihan de pege bisa ni sabge katamaan mangga na isa panait-naitan dumugtul isab atau akan tiwas pipi tu manjari me kaguruhanin ngurungan kita bi kue mata pege benar nen kue yan hantang niya dambua aapet di beteng ne maka akan kinakan bahi pag sakali ene din ene maka akan kinakan bahi mian pedian beteng manamalan binoa hospital pag binoa si hospital lain aja naik beteng ne nagtulalayan tek ka doktorin kinueret matanen sai kinueret matanen niya yung tambal naman jom tambal si matamian aimo ke aimo kinueret matanen sa ay doktori doktorin na sinagang wen doktorin nga tirahu pa inne dok we pa inne mataku kinueret nulay dumen penne mapeddiin mataku na peddiin betengkun dumen ien penne peddikun na kinueret doktorin si pinitakan aimo nangama we pa inne iene tinambal nun matakun bumapeddiin iene betengkun sambung doktorin pitu keu penne si aku peddi beteng nu pegge heling nun maka akan keu kinakan bahi ga rahu pa inne tambang tinambal kun pa inne beteng nun masiru keu mangan kinakan bahi sigi-sigi
Sumagwa nen pinayaman nen manggano kenya diferensya mata nen duk inambal mata nen duk ngaha pamayam nen duk pa inne gene kabalikan magkakan kinakan bahihin ne keo magkakan kinakan bahihin keo bangkaniaan nen untul ne pamayam nun. Say bantuk nen. Nakaniaan nen kue itu me kaulamaan kaguruhan tebi dalam tiranan atau akan iene dalam me besok maglaib iene megurung si kita bi kahapan kue hepituen hantang iene doktor le inuntul in mataten bidangan-dangan supaya tekite tebi telilei tebi masaduk mabatalin maharam duk mahalalin iene kanian nen jinari rukaihin sa ien hantang nen itu iene maksud jin me kaguruhan no an kitebi dumin pamalaat kitebi sumagwa nen pamahap kitebi amban bulan Ramadan inin sampai pataikut in bulan Ramadan ini nen. Menjadi umat Islam bulan Ramadan kue itu las ne ikatelumpu bang isin bulan Ramadan bang iene me ilmu aarehelu si ilmu aarehelu bang kanianen iene sa inin cukup bulan telumpu pinain sa inin iene asal makalanduk manamalan kegden PGP ini bang keu makaubus tarawih telumpu ubus makasambahayang keu telumpu ubus makapuas inabekian maka basa ke Quran telumpu ju telumpu kemon asal hajje manamalan paidanen duk hajje manamalan tedonen si hadarat Allahu tabaraka wa taala hajje lebuknen manjari kue itu rei Ramadanin ini songko hapatu sayen meda oras pagi ini aku makalai sakautu pagi benanin ngagat ku aja mele dalam masjid si rembuak guru itu sampai tumuliku na bina salta ini ati song sedep matelewin na kue mesaien bangsa ini bulan Ramadan bangsa ini nen bulan Ramadan ini paglas-lasan suga hep itu magsasong suga hep manusiain bang pinayaman suga hep duka pegge song pataikut ni Ramadanin o bang tuu kaniya dalam iene dalam basilan tu dem Pilipinas tu kue itu sekampat netu itu jame nah tu sa me 2 oras Ramadanin gana ne sumagwa nen mungkin hawabaranku atau akan kita bidangan-dangan gak tales sawe tebi bangsa ingge parasahan Ramadanin ti ane kaniaan nen song pataikut pegge bangge tales tebi bangwe bangkaniaan nen PT ikut Ramadanin gak tales sawe tebi peddi nen gak tales sawe tebi pengiseb tebi iyehin we tebi kahagaan nen niya ien sababan pegge gak tantu iyene inuntul we tebi Ramadan nya andelem iyene telumpu bahangi iyene sampai kue itulay wege kue ruyan pamanum bihe urung duk pegge niya waktu kay kasi historiku pegene kita ku me post anumian kinomenan ne gue makisa si duha duku kisah si duha dumen ku ituan mag story men pege pamanun bihe pege style kun mang kumisa misa ku pege hatune anad kami me alay tichelin magto me ombek na biyaksa ne duk me guru si bukutan ku ituen biyaksa ne mag story raw inurungan story me ke inurungan pamaham iyene me makanakin na dumen kanak tawa malikku Ramadan itu enggak tantu peddi si kite pataikut nen pegge kakulang-kulangan kita si pangahaga te dialem iene telumpu bahangimian pegge ko eruen jom iene ibat iene magelaan damiaan pamanum bihe bang magelaan da magesebiu manamalan we gai magsaungka ke leusangem pamanum bi bang pegge ka bang kaniaan nin song tulak andanin atau song me tulak elanin me hapsaba tagite tebi si inabikan pantalan si anumian hadjaruk me si me airport bang ne aahin song pataikut ne elanin atau akan song tulak ne andanin asal duk buhe mata pinayampayaman sai sampai si gawang iyene kaniaan nin security lay niya pe katawano men hadja pelikula sampai asal iyene me iyakan mismo nilai pagtakite sa iyen elanin ngagad-ngagad pete ikut balik amban iyen mo tiket nen magubas mag slow motion katauhan no sa ipekekep balik
asal ina peken kali kinalasahan sa ien hantang nin bang magkala sa aahin mala sa aahin bang kanianin ko mamaid-maid niyan peddi manamalan si iye niala isi kami hawa peddi nin bang kanianin pataikot sa ien atas iyene magsamin mata dalam kekuhapan pegge bungug in matanin pegge takitene iyene kanianin lasanin atawakan iyene mahaga siye hintahala amban iye Ramadanin kue itu sa ien luhantang nen bang bakas kite bi dalam telumpu bahangin yaan maka ibadat bakas inakahan wa Allahu tabaraka wa ta'ala iyene bakas inakahan kita bi Allahu ta'ala pahala nen iye mismo mangurung iyene taabut si hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala masi dukka iyene kanianen pangateanten pagtaabot sa sumumyaan dumain ne pahala iyene sambahayang ten bi dumen ne pahala ibadat ten bi kwe pahala iyene si kwe itulay ambanien me umat Islam hangkan ituen suga kite bi iyene patatap duksalta iyene makas kite bi dalam bulan Ramadan miyaan mekehinang ibadat meghinang kahapan ien bang magmulina si kite bi me kahapan lay me bakas tehinang tebi puase lay bakas me sujud yene pinateggel lay bakas tehinang tebi me ibadat kemon tehinang tebi dem bulan Ramadan lay kue dui hantang iyene kanianen bang ne iyene be me upaman me kasi me lasat kaandahan kemelay si me Manila me bakas tulak ne nati lalu pinain megmulina arang si aku pinain itang-itang pamesai nabang magmuli na sa ien yan bang kanyanen me kinasahan na tawain nila me bakas me ine-inehin na kwe me Ramadan tu magmuli na si kau iyene bakas me ibadat tehinang no dalam telumpu bahangimyaan songkew ngatagam songkew iyene ngatinagi si kemon kakahinang hinangun iyene inuntul atau akan inistidi kinontinyu iyene kakahinang nun bang bakas keogene tantu me ngalimutan sawe no dalam bulan Ramadan mian kontinyuhun ien bang bakas keogene tantu laatan dem bulan Ramadan mian kontinyuhun ien bang bakas keogane bakas ngama dem bulan Ramadan mian kontinyuhun ien bantuk nen tedok tebi pangajian si bulan Ramadan mian bang magmulina si kau me kakahinang no mahap iyene sinandalan no dem bulan Ramadan mian nyuhun ien sampai puas in Ramadan tu sampai patek kain bu Ramadan balik lagi sampai mole kita biar hadarat Allah tabaraka wa taala me umat Islam iyene bang pagbisarahanin kalasa pegge katau-tauhan ne plasa manusiain si Ramadanin atau akan lasane si ibadatin duk lasane si Allah taala pegge Domenian niya waktu yene me bisara banes manamal takalewe tebi dialem bulan Ramadan kapaiddahan yene kwe tabisara miyaan sabab yene bang payaman tebi dangan-dangan me umat Islam yene si hal kwe itulay yene kwe tapain kumiyaan me magmulina dalam bulan Ramadan itu puasin bulan Ramadan itu continue tebi kemon ibadat lay pegeta waliku lagi bangsa ini nen las ne bulan Ramadanin suga ted ebe hantang ne bang kaniaan nen las ne Ramadanin pege kemon ni pag mainal bang paglas-lasan pege bisan do si Rambo bang kanyanen last fight sa matan Ustad Ipan bang last fight na magpispe at maglagumay ni duklaha nanialai bang paglaslasan ne inaseknen sa nyawa item napinin may biyo sa iurang napinin paglaslasan ne berang nakwe itulay paglaslasan ene bulan Ramadan suga asal iyene hininang ibadat ebe kanyaanen ibadat ene magpaidda keo amban bulan Ramadan tu sampai mole in Ramadanin
Iyene kanianen dumen hadya paglas-lasan ko itulay kontinyuhon iyene hati iyene ibadat nun sampai puas in Ramadan tu. Manjari may umat Islam hangkan irak inuntul pegge Ramadanin bani uwe ne. Hangkan nebisan ge hadis basag katauhan kuy ge basag sumagwan pepiku ni hadja. Hangkan mismo bisara ene Rasul sallallahu alaihi wasallam bisaranin law ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Bang hadja kinataon si riwayat kita kuy mesindue law ya'lamul ibad ma fi Ramadan. Bang hadja kinatauhan we ipunin atau bang hadja kinatauhan pe Rasulullah no umat kun bang ine man dalam bulan Ramadanin latamannat ummati antakuna sanatu kulluha Ramadan. Matantunen pa inye ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hadja kinatauhan we manusiain we umat Rasulullahin bang saingge kahagaan Ramadanin bang saingge hadja Ramadanin bang saingge hadja binoonen taawut Allah adat ten bikemon tantu-tantunen pen Rasulullahin magkinaagen kita bi kabayaan ten bi bulan Ramadanin entero tahun itu enggak niya dehengan ni asa Ramadan ni hadja. Manjari bang ien tinali pahap ene bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam asal hap manamalan pegge Ramadanin ituen makatimbang keu iene bonus pegge pamanun bihe pegge sambat derutek kasi eleu kiamat niya may magumul me manusia amban me kanabihan tagnain niya may magumul me ibuhan tahun hatusan tahun bang ien kaniaan nen taabot si eleu kiamat palain kite iene kaniaan nen umat ko ituhin umat tahun do umat iene inebekian may 10 tahun lo aja magbiyabas ubus kundo pag ibadat nen la isihadarat Allah Ta'ala pinagua ien kemon. Bang kaniaan nen inang irak pinagua ibadatin la ibadat 20 tahun, ibadat 10 tahun, ibadat 1000 tahun, maka asep kita bi umat tege yene umek ka manamalan umul zaman yene me atagnain basag ek ka manamal ibadat den bu ibadat tebi ko ituhin kuahat du manamalan sumagwanin sababan sin bulan Ramadan tu bang kanianin ko me Lailatul Qadar taabut we no yene kahaba tahun Lailatul Qadarin andang kita bi inakahan we Rasul sallallahu Allah Ta'ala wa ta'ala mismo mamagakahin hap ang bandeng ibu bulan bang iene 10 tahun hadja ien dengibu bang anen iyene ibadat nulay pinagtampu-tampu sababan Lailatul Qadar lay penia kyo kautamanan takilale si eleu kiamat bisan umat dambuli sabab hadje manamalan iyene tebuonun sabab amban bulan Ramadan iyene pinatek kasi kita itu ien me umat Islam suga pakitete bangsa ingge kalasate bisi pag ibadatin pegge inehin inehin supaya tekitete bi iyene be bakas tehinang tenbi pege hugaga bang kite bi mangarap manjari ines ubus buge kite bi meghinang upamane ne mangarap kau manjari mastal baya kau manjari mastal ubus buge ke ngiskul mate hadja kita bidangan-dangan ke kita bi manjari mastal mangge kita bi ngiskul baya kau pasek surga baya kau meg ibadat si Allah tabaraka wa taala baya kau pasek surga buge kau iene ngala tepet pangarap du kita bi tu endangan-dangan niya me amban me manusia aku hangkan kulennu post ni kaya tawakan mag-live sa ituen bisan no sabab itang-itangin niya rugi kasulutan katauhan no inebekian ay tanu ku ngomenan aku we istel gerutan to hap-hap yene me anuhin sumagwanen importantehin si aku lay ba ko me pinain kun me buo ko hadja baya ku ngurung kahapan si kita bidangan-dangan tege bisarahin manggay tinali piye amban me manusia makakite video atau akan makakite bisara niya waktu ge bisan tinali we me manusiain bang makahap kewang makalaat mag kau inamahan magtus kau binisarahan gehap sa ienin gehap pamanum bihe
Niya lai king ebe inebekyan papanali-nalian tebi ebe magreak magtaus gebisan dahu pakala tawakan inilai gerahu masa komen dehelu magtus magreak na niya ene istori zaman tagna king tegi anak mengakui salu telu ke bang ampat sa itung-itung kusa ebe peggesong we ni pinurungan pusaka anak ne teluhin songwe na inurungan pusaka pa inne dehelu amban pangurung pusaka si mi anakku ininen suga dahu katauhan ku bangsa ingge lasare si akuhin dipende isi lasare pangurung ku mana sisihin pa inamwa kingyaan tag na dahu ilinganan we ni anak ne sakahin ilinganan we ni anak ne sakahin pa inne tinilewe ni anak nen bangsa ingge lasane si amma nen eheling anak king miyaan hubbila kaya abi kahubbit tayri lis sama lasaku pa inne si kauhin amma kue pa inne sa pantun inebekyan kue sa pantun lasa manuk-manuk ine si langit pege manuk-manukin kaniaan nen iye ka enjoyan nen iyene maglayangan pareta mahawan saien ka-enjoyan nen painne pain tinali-tali we amma nen bang ininen painne pege manuk-manukin painne ke gani bang manuk-manukin painne ge makakite langit as tungan ge iesan yang mana nen lai ge san yang anakku ini mangga ku kitene magtus inurungan we king miaan iene tapit nenga in iene mananen nen tinile we ne anak ne patengaanin sa ingge pa inne lasano si akuhin okeo anakku akahanun ku kue itu yeheling anak ne miyaan hubbila kaya abi ka hubbis samaki lilma lasaku pa inne anan amma si kauhin kue penne kalasaken na iene si bohe mana nilai magtaus kegan amma nen pagkalene bisara ien mana nilai gehati elum anakku ini nen bangkaniaan nen gak kutuu ubus pagtaabot yene amma ne miaan ke kan say sampai inurungan we ne pusaka pa eka ruisa pegeta kite nila sa iye ni anak nen tinila we ne niya anak ne sali-sali diki-diki na pege katauhan nen megholen pe iye katauhan nakanak iye ne diki-diki men dende katauhan nen may magbuwa-buwa pe may mangmetusi kiti may mag Chinese may magtehengke na inin tinilaw yan na may king miyaan sa inge pen lasano pen si akuhin anak heling iyen nakanak diki-diki miyaan pege diki-diki pe bisarane si amma nen hubbila kaya abi pinite binisarane pen yan nakanak miyan hubbila kaya abi kahubbit ta'amilil milh yene pain yene nakanakin atinen lasaku penne si kauhin penne ka sa pantun lasa ene kinakan si asin na magtaus yene ngama meat amma ne miyaan kuya laku pa inne kau penne ina si aseku tamanan kinalasahan kun pege diki-diki pe ubus kau iene ina si ase kun we mamalasa si akuhin ubus tia hati lasano si akuin ko sa pantun iene kinakan si asin ine bahas nen si iye panano akuhin sampina sampai astel amma ne mian ga inurungan we ne alata iene anak ne mian sampai iene pinagua we ne amban astana ne nakanak diki-diki mian buga penia katauhan ne bisan iene magitangin gepe katauhan ne bisan magnistangin ine hanen pemangan pagua pinagua we king mian amban astana ne panak story pegedu kajene pengedoan ku poen iyene pagtaabot puas 20 tahun paluas king mian duk may sundalunen malim
Pagpi malim yene king mian pan nakistori maglupug payaw dalam gulangan ilupug wena ilupug sige-sige payawin pag ilupug yene we kingin payawin sampai kaniaan nen tumala kitumala amban sawe ne pagbute kasong sedep matelewin pagpayam kingin sidang bulihan nen ga ne hati ne sundalunen yene me bataan ne manuhot yehin ubus ne taamban sampai song lindem ne gene katauhan ne bangtungan pabalikan nen pegelepas pagtaabot niya takite ne ebut patapit king niyan sa salta pa inne notok iye sigawang iye ne kaniaan iye niya luma dan buwa pa inne pase kun bine ku pa inne rahu kue itu pase kun bine rahu ku pa inne kue itu pegge tiak ku pa inne lepas salta iye ne pinaasek wele lamian magela anda lai dalam gulangan mian dan buwa du iye ne lumain salta pagpayam we dendehin iene kiingin hati iene matekahin edende malai dalam gulangan mian ene nakanak ine bekian nakanak bakas tinimanan we amma nen pegeta timu kue dan buak lelat paten na si gulangan dan buak dusia da pamilya dulai dalam gulangan mian ubus pagtaabot iene pain iene lelahin ella dendemian urunganun pa inne kinakan tia pa inne aatu pa inne magkalagihan manamalan pekkeng salta takite we anak ne mian amma ne mala isibukutin puwa ne maghinang kinakan gawe ne inasinan maghinang kinakan gawe ne inasinan ubus bubino we ne amma ne mian ge kilale ne ge takilale pege diki pe yene pamatahala amma ne iyehin pag kinakan we ene king mian kinakanin sa ien magtus ilwaan we ne pa inne ala ta'lamuna anna al-milha muhimmun lit-ta'am wega ke pa inne katauhan binan sininen wega ke katauhan bi in iye asinin importante manamalan si kinakan ge takakan ene kinakanin mangana asinne pag tabisara sa ien we ammanen magtus nondok ta esse bue ne bisara anak ne diki iye ne pinatahalanen pagsakali we ni taeseb lai iye ngeleng-ngeleng sampai magtangis niya heptoonen pa inni anakku tapatahala we ku jamantagna ga we ku taurungan pusaka ga we ku taurungan alta sababan inin bisaranen lasane si akuin ko sa pantun lasa kinak inebekyan lasa pantun lasa kinakan si asin tia hati pa inni asal magguna manamalan maananen mas malasa hati anakku yen magtaubat ne kupene salta pegua ne yene nakat yene dendemiaan yene ella lelamian aku ne pa inne yene nakanak tini manano tagnain sampai yene magkekep na siya magmapinap yene bantuk istorile kahagad kamduk gai baya bisu magwa nen sa ien bantuk ne magreact keo magtaw si ine bisara gebi santali no bang to ke bang ine ke bang we sa ien tantunen kwe maumatag si sa ienin ne hangkanet yene pege niya ko me binisara kulay magtaus magreact hangkanet bang si me kaida yene pinainen likulli illatin sabab ebe kemon bang niya lay me parkala gejari atau akan parkala hinaram parkala ine lai pinayaman ilanin dumin keo magtaus pinain we samian we ne hinaram mian we ne sinamian samian dumin keo magreact magtaus payamanun bang ine lai sinanlanen illatin sabab walaysa kullu sababin illa kemon yene kaniaanen parkala ene sinalla atawa niya alu ubisara atawa pangkal takale payamanum binia yuen sababanne ubus megtewa iyan mangkaniaan nen payaman tebi adangan parangan iyan salale ubus payamanum mihe koy me binisara mian dumen kita bi magreak magtaus ine bang niya bisara guru pemeno si kita bi bang niya bisara guru yene pinain henunut si kita bi niya bisara guru yene pangkal si kita bi magtus kita bi magreak pinain inatak ko si ano atawa binisara hangkanep taabut si eleu kiamat bang tineparan padalem narka yene me manusia yene manggete kolein me manusiain mang tineparan padalem narka jahannam bisaranen lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir bang behajja pa inne
pakale kami duk dumen hadja pakale bang hadja pakale kami hin tinuhutan we kami duk panali inusal inakal kami hin ga ne kami inajab lai dem narka jahannam dem narka sa ien bantuk nen bang hadja kite bi iene mapakale silaeb tu mamayam iene si me pos kay guruhan tebi mag iene magtuhut mataten bi megtuhut teingeten bi tebi ga hepitu niya magsasa ga niya magsasa sumagwanen pegge niya waktu masa-masa hadja kita bi akal tebi sambat iene ni alai katauhan no akal tebi sibuli sawal tebi amman sababan ien pegge niya waktu masa-masa sa ien lo itang dalam pikilanin na sige ke undunen na komesai bang kidumen pegge ine hinang suga tinuhutan duk akal pegge present mind bang ini English anuhan nen amen absent minded pegge bang kawen ko ine bekean na komesay bang kyo mag-drive ko binisara ng buwa guru itu en mang kyo mag-drive sa di may pikilan nun kinasahan nun sa na niya waktu yene niya waktu kananun kasara pe paubasan nun ine kyo hati pon luma ne na komesay en bisaralay dumen kite bi magtaus ine te kite tebi ine te hinang sawe tebi yene kanyan magtaus kite magtus bisarahan tebi weni ayan sa ayan weni sayan san weni me ustadian sa ayan weni me ustadi kemon ne bayuan ne ine takite nage kami kautan ine ko binisara kumyan si me kaida ene likulli illatin sabab bang niya ala isinala payamanum binia sabab ni iyan ko me tabaw balikku niya samia no ko tia dambuwa guru tebi guru iene guruku ininen guru iene mastera Ustad Nulsam ko istel niya alay ga akahatu kasulutan si iene bisarane si akuin Ustad Baloke dumen ku Ustad Baloke dumeni pangahinang ni dagay si aku patarangku ko itu kein Kumesai, dumen kami balokein. Amban ien da mahanum bi aku magkilal maginebekean. Maghinati kami uduangan pegenia waktu bang guru pagkasi guru maghinati yan sumagwanen bang niya pabatuk dumen guru nagulu pegwa iyan mangkanianen pege bang guru pagkasi guru may magdiskas iyan hatul iyan balik sumagwanen basta pagwa dumen guruhin pegwa iyan guluhin. Nah sa iyan bantuk nen may umat Islam amban ien bulan Ramadan tu bulan ene pagampunan inampun kita bi Allahu tabaraka wa taala bangpain ien sa ien amban bisara kulay ko me ene tia iu ekara magreak si aku bang we bukok ku itu en peat andu o tile bisa si me guru dumen ku ien matuk puri si anu puri si inebekean puri si nebe si bayas ganda pigi lagi bang bayas ganda kay ku pantut si anu isinar ka jahannam minus batuk-batukan ku pe dumen kuyen matuk-matukan atawa inelai sumagwanen dembua alai amban yene kanianen pege tia tege saki-saki bukokun na ko me saya happy sabian amban initem pege hinara mo yene Rasul sallallahu alaihi wasallam amban ien me umat Islam kue tabisara kumyaan amban pos atawakan iyene bisara me kaguruhan tebi dane kita bi magtaus bang niya bela ige kabige kasulutan tebi amban bisara guru iye sa ien hap bebang inbox tebi pinain iyene katuan ine hukuman itangin atawakan katuan sa amban i binisa bisa amban iyene umat Islam magmaap kaam iyene bang ine bekian meta bisara pangkal ige ku katau-tau bang anu pege tahati ni kamang dalam sabet sa ininen itiak pikilanten ko pikilan ine magpihakuluy amban ien na ya pege ni itu sawe ku dambua-bua ine ko si Ustad ine Jomal itu na kimat mole ine kumian pege bakas tumuli ku sumagwanen penne hape kita pakite paglaslasan ko me sa iyan pege basta paglaslasan sa ininen na ebe jambang bangi niya me magilaanda inebekean yesong me patulak bang me dambahang isa asal paglaslasan ebe bang me ano si sa maglipunes raw komesa ibe dan ebe duk paglaslasan dumen ilaki lipunesan Ramadanin sumagwanen
dan rahu itangin balik pege komesai sumagwa nen iye continue tebi itangin ni sab nyuin itangin sigi-sigi sumagwa nen kinontinue tenbi ibadat tabaraka wa ta'ala bulan Ramadan mian irak gay nuntuk sawe ne irak gay ngalimutan sawe ne irak gay misa-misahan sawe ne irak nam ibadat pahap kemon me bakas na pangadji tebi hininang tenbi dalam bulan Ramadan mian continue tebi ien supaya iene kanyaan nen pegirmen na kita birak mag-ibadat bang bulan Ramadan ni hajja kuene bisara Allah Ta'alahin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin iene peg sumba si Allah Ta'ala peg ibadat si Allah Ta'alahin dumen hajja bulan Ramadan sumagwanin teggelan tebi maelumin teggelan magnapas pegi tebi dangan-dangan iye suga pag ibadat tenbi ambanien makuku kamaapan sikam magmaap minap siki tebi amban kaniaanen ko niya yene mengabayaan aku luu atau akan buka peta pansin ko bilang tamaap ku rueruk maap neru isab ku ambanien magmaap minap kita biden amban kaguruhan maapun bi amban iyene kamuriran maapun bi hap bang magminaap pegge taabut si hadarat Allah tabaraka wa taala duk kite bisan yang kemon pegge bangge kite bi ituen magmaap minaap tek karambuain kinuntarahan guru dambuain tek ka guru dambuain kinuntarahan nu dambuain misara makasek surga bang makasek surga itu magsasa itu en sasa umung dalam surgain magsasa pekite bi pegahan kan peluaanin basta pinain basta ni aru iya kan duka asukin ngene pasek surga pege sase uru sumangguan nduk kite bege sase hap be bang nia kania anen ge kauntulan tebi tileu tebi duk bang nia ala ige kasulutan tebi akahan tebi sai en bantuk nenduk maghinati hinati amban ien yu be ka magpaku itang na baya-baya bini si itang iyo sumagwa nen ini song tapin ne pasedep mate elewin song magpiha itang ne si taon damwa guru ituen ambanien maid ne kusikam tamanien ne hadja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillahi rabbil alamin singyan